Mbukele ekhaya ngibingelele bakwethu igama uDlozi wakamsibi ngisahamba ngalo ke udaba ke lolu osulibhungayo udaba ke lo dadwethu ke abasitholakala ukuthi ke kulalwa nabo uma befuna ke umsebenzi le ndaba ke iba inkinga njengoba ngeke ngakuveza ukuthi ke isinesikhathi ilokhu ifika kimi ngabantu abahlukahlukene ngeendawo ezihlukene inkampani ezahlukahlukene abantu noma ke abaqashi bakhona abenza lento le noma nje abasebenzi abasuke mhlawumbe kungasebenzi abasebenza ngaphakathi ebesuke bethi hayi mina ngino connection ngaphakathi ngizokufaka shaya into kanje bese kuba right manje ke le ndaba lena ngendlela yokuthi ke ibidida ngalokuthi labantu laba baveza ukuthi abasirape kodwa siyavumelana nakuba ke mhlawumbe kuhamba kwesikhathi uthola ukuthi mhlawumbe emasisekulalile uthola ukuthi mhlawumbe umuntu akasawutholi lo msebenzi sekuba nezitolo ziba yikhona abanye bakuvela inkinga ukuthi hayi no befunyene ukuthi uzofaka ikhondom kodwa manje ikhondom masesekufika ekhaya lokulala ayisekho sethi ikhondom ayisekho sigcina kulala ikhondom ingekho umuntu angasanqabi futhi nakhona ungazi ukuthi anqabe kanjani athi hayi nami ngavela ngathi hayi ngivele ngiyayinikela vele ebone sekayaqedile ukuthi hayibo yazi ngayifaka enkingeni abanye sethola faka mbukele ekhaya ukuthi uthola ukuthi umunye uzogcina bakhulelwe umuntu uyabondisisa kusisa la ekhaya abanye bayikhipheka abanye basaba nokuyikhipha ezwe speak kunabantu lapha abanezingane akungisizona la abagane khona ngenxa yegama lokuthi bengifuna umsebenzi ngase ngangena kule nkinga kodwa ke kukhona ke omunye ke oyilunga lomphakathi la umfaka Manana ngicawuthi niyamazi uzokhuluma njengomanana Wiseman Manana lo enimaziyo engakhulumi nenhlangano ethile ukuthi mhlambe ngabantu mhlawumbe engiyixoxisane nabo uma mhlawumbe ngisenkingeni efana nale ukuthi ke mhlawumbe nabo umqondo obudala bangibukisa lapha bengibukisa khona sizokuthi nje ke sithi sithukubonga naye kancane lo daba siza ukuthi mhlawumbe yena okuphawula engathini kusi akisikubingelele sokwamukela umkhondo TV. Ngibonge msakazi. Mfowethu nalo udaba lapha ngizocela nje ukuthi ngokomshini yethu mphela esesemncane ukuthi uphamisa nje kancane ke izwi nalo udaba mfowethu apha ngiyazi ukuthi usoluzile sesibhungile nawe off air waluzwa ithiwani indaba efana nale mfowethu. Msakazi inzima kakhulu lento ngoba abantu abaningi sebangenile kuyinto efana nale so ngeke kwesinye isikhathi ngibasole ngoba uma ungathi yabheka siphila esikhathini la kunzima khona ukuthola umsebenzi ngeke uthole kalula khumbula ukuthi abanye banengane abanye bayondla ekhaya abazali njalo njalo so umuntu uma ufuna umsebenzi unethemba ukuthi uzothola umsebenzi akwazi kuba kunakekela izingane zakhe kunakekela abazali bakhe izinto ezinjengalezi abeke isinkwa phezulu kwetafula so manje makuzofika umuntu amthembise lo muntu lo ukuthi uzomfaka emsebenzini obvious uzosukumela phezulu kanti ke kunabo maligaju ke vele abadila ngako lokho abanengi babo abekho right abanye balahleleka ama ID balahlekelwa izinto ama documents abalulekile ngazo lezi zinto lezi zokuthemba ukuthi mangabe ngiyalapha ngizothola umsebenzi ngiyazi ke njengoba singabantu angeke sibone ngasolinye futhi ke nokucabanga kwethu ngeke kuze kufane ngiyazi ukuthi omunye uzothi awu labo sisi laba kudala bakhuzwa ngezinto ezinjengalezi ungene kanjani kulento le noma ubani angangena kulento le even nami kube umuntu wesimame mhlawumbe ngangena kulento le ngesizathu sokuthi ngifuna umsebenzi ngilambile ngifuna ukusupport umndeni wami ngifuna ukusupport izingane zami ngine hope ukhumbula ukuthi abantu abanengi ulimi labo lumnandi mangabe azofika kuwe akuthembise into uvela kutshela ukuthi kunje kanje umsebenzi uzowuthola kwesinye isikhathi abanye umsakazi banokukhipha ke even uniform mina ngomunye ke ngaba isisulu sale nto le basinikeza ama uniform sakhipha imali yabona bakunikeza uniform kanti bakunikeza upomo uniform uthi uyabuyela ngalelo langa bathi uze ngale emsebenzini fica abasekho abantu leyo building leyo so lana ke kubantu besimame ikakhulukazi abantu besimame balula kakhulu uzothola ukuthi futhi nabo labantu njoba bebenzisa lezi zinto ezinjengalezo njoba ushilo ukuthi abanye balala nabo kwesinye isikhathi bagcina balala nabo futhi bangasebenzisi ke amajazi omkhonyana kuyinkinga ke lokho khumbula ukuthi ke abantu abenza izinto ezinjengalezo umsebenzi wabo vele kwesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu usebenzisa ke usebenzisa umuthi mhlambe makhuluma nawe kwesinye isikhathi uvume yonke into baningi abantu abavuma zonke izinto hayi ngoba kusuka ngaphakathi enhlizweni zabo yingwani ngoba basuke basetshenziselwa okuthile bagcine sebavuma yonke into so ngibheke lana ke mangabe sebantu kwesinye isikhathi ukuthi bayakhomenta babeka imbono yabo omunye ke amgxeke omunye asho lokhu nalokho akushoyo kodwa ke uma ngabe kube naye beka kuleso simo leso bengeke akubone lokho bekazokubona emva kwesikhathi so ngiyacabanga ke ukuthi mina la singabantu asike singagxeki sibheke isimo kuqala sisibone sisihlaziye isimo sisibheke ukuthi lo muntu kuze agcine afike la kwenzeke kanjani
into enkulu enzima futhi le emsakazo. Mfoka Manana ngiyakuzwa futhi uyibeka kahle impela iyacaca. Into esifuna kakhulu la singumphathi semkhondo ukuthi isixazululo salenkinga lena ngabe singaba yisiphi ngeza lapho uthinda ekakhulukazi nendaba yokuthi abantu besebenzisa imithi la le izinto esibiza ukuthi ke isalamuzi la khona uthola ukuthi omunye uyabafika kubethi hey angithethele nazi impahla nginikeza 10,000 usola ePick and Pay ezansi ungisaphezulu nginikeza 10,000 umuntu angabuki le mali nalomsebenzi ofuna kwenziwe avele nje avume nje angasivume kanjani sekuyaba imoto yakhe seyintshontshiwe sekubaleke nayo yena manje siyabuza ukuthi kodwa nabo ucabangani umsebenzi nje ongathiwa ngiqhasha nje imoto uthathe amasamazambane la ubekwa le athi nama ngase ngenza kanjani ngisho ke emsakazo ukuthi ngisho nami ngokwami uma uzofika akuzofika umuntu la athi ngubambele ifoni yakho ngicela ungiyele lapha esitolo wenza 1 or 2 or 3 ngizophaphama emva kwesikhathi ngizokuya lapha yana ngoba into engise lapha akusi into bekayisebenzisa uyayibona lento le so asingabi lula ake ngithi nje singasheshi ukujaja abanye abantu because nawe lento ingakufica thina ke asitholi solution manje ukuthi siphuma kanjani esimene esinjengalesi isolution ukuthi siphume la asiyeke asesiyazi manje ukuthi esikhathini esiningi bayawusebenzisa ukuthi mabenza lezi zinto zabo asike understand yabona nje mina noma ngathiwa ngebhangi senginesiqiniseko sokuthi ngingabhekana nesimo esinjengalesi sokuthi ngithole ngihlangane nomuntu akhulume nami angithathele imali yami sengiyakwazi lokho kodwa angenza isiqiniseko sokuthi angivumi noma ngabe yini into engibhekana nayo nanga umuntu ungithembisa umsebenzi awuthi ngifake imali ethile awukwazi ukuthi ungafaka imali ethile ngesizathu sokuthi ufuna umsebenzi awunayo waleyo mali so abantu bakithi ngiyacela ukuthi uma ngabe ke bafuna imisebenzi abanganikeli ngeimpilo zabo uphila kanye empilweni so awumazi lo muntu lo olalenayo ukuthi unani abanye kunezifo abantu baba pregnant kunenge okwenzekalayo abanye banezilwane zabo kwesinye isikhathi ulala nawe lo muntu uthatha inhlanhla zakho ulala nawe lo muntu kuningi okwenzekalayo so kumele siqaphele into manje kumele siqaphele ukuthi asingenzi noma ngabe yini asicabangele impilo zethu senze izinto ezirathi ngesikhathi esifanele. Cha mfoka Manana mhlambe angazi ngiphetha nje ke njoba nje wathinda kakhulukazi ukuthi ngathi ke nemithi ikhona kusebenzeni kwazinto lezi mhlambe ubona kufanele nami kunesidingo ukuthi sike sifune futhi sibathinde nalaba ababhekelele izinyanga kakhulukazi Emkhondo ngalodaba kakhulu ngicabanga ukuthi ke kumele sibathinte uyabona ke ngithi mangihamba ke lapha yana ufice abantu impela abakhotha impela lapha baphenduka ikhothana la edolobheni kanti baphenduka ikhothana ubona usesomuhle impela uyakhotha wazi ukuthi ukhotha insiziyani lapha yana bayakubiza makubiza lapha obvious kukhona into abayisebenzisayo uyabona ngeke umuntu akubize lapha uyokhotha umuntu ongawazi ukuthi lo muthi o1 lo muthi lo abanye bayukhothe lo muthi bakawukhotha lo muthi umuntu adakwe bamthathele yonke into anayo yeke ukhamba ukhotha umuntu ongawazi ukuthi o1 estradini wena uyedrobheni uyothenga izinto zasendlini so ufika ukhothana nemithi ongayazi ukuthi yani le mithi uyayibona asiqapheleni ezinye yabona nje manje emsakazo njoba ziya ku December manje baphelile abantu baphelile nje abantu bazophela abantu asiqapheleni izinto ezinjengalezo ikakhulukazi ke laba abafuna imisebenzi ngiyazi ukuthi kubhlungu kangakanani ngingasebenzi vele umsebenzi ngiyawufuna akekho umuntu ongawufuna umsebenzi so asiqapheleni ukuthi ke ngabe ke la siyofuna khona umsebenzi indawo ekahle yini cha kuyezwakala mfowethu siphinde futhi sibonane ngesinye isikhathi siqhubele lo daba kuze boseliphethe awuzwe thank you